I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Ovo će biti jedan jako kratak video. Sve što ćemo raditi u ovom videu je kako da podignemo pare sa Hyperwalla. Prva stvar, sve što treba kliknemo, samo kliknemo Request Payout kada dostignemo do $5 ili više. Zatim će nam oni poslati mail na koji mi treba da odemo i da potvrdimo isplatu. Pošto ja nisam postavio podešavanjima kako će da mi isplate, sada moramo i to. Odemo u settings. Kada uđemo u podešavanja, to moramo prvo da osposobimo dvostepenu autentifikaciju. Zatim morate da skinete na svom telefonu ili ovaj Google Authentication mobile app ili two-factor autentifikator app. I nakon toga sve što treba uraditi samo da unesete kod koji ćete dobiti kada skenirate to. Posle toga, nakon što je osposobljeno, idemo u podešavanje i tamo sad podešavamo kako će da nas isplati. Birate ili PayPal ili Bitcoin. Nakon toga isplata će krenuti da se obrađuje i ona otprilike traje 24 do 72 sata. Evo samo za kraj sada da prikažem moju isplatu. Znači zatražio sam je 20, dobio sam je 21, tako da je jako brzo, sve najbolje. I to bi bilo to. Ako vam se svidio video, ostavite like i komentar, također pretplatite se na kanal za još više ovakvih videa. To je to, pozdrav!